เขาวังมวยมันตำสิมุลันตันนับไหมวังนะเราคิดวิปักษ์ยังไงนับไหมพาตันบุกเอาองบาดหลักมันยองพาแต่ไปจำซะฉันได้ยินชีวิตนี้บุ revival speaker บ้าอันนี้เคบิชิมนิยมบ้า deacon board Reverend apa Apulan associate pastor women wayang asocian Yulan and youth pastor wayang bu youth office bearers president executive land advisory board wangna mulan da mai revival camp taidam da mulan da pona ya bu anu welcome na myang bu wang na taw ngau chan tamnang ki taw chamsa ni lim su ba taw speaker ba taidam abang ba taidam taidam ma deacon board payok pu namanda report chani Apulan phahunang associate pastor women wayang asocian Yulan evening ma wang bu taidam mani anu youth pastor wayang bu youth office bearers president taidam yong mai ya pai nang hadu jingna mulan na kaung bada munyong pha anu yo pachambu new balan anu ma bu phuna khatalan namanda yalak pa munyong pha nang ki tia an ma taidam cha tong wanang anu hadu ma combined service nyanang wanang tau khoi youth service timing program 2 pm nyanang oya poi 3:30 ma first bell konglak anu form taidam wang thalak sa hadu information yalak pa pha tamnang ki mani maya dongoi sa youth land nearly 1200 registered na myang nga omung wanang okay tayao yalak pa tau phai tau da pawa pai kai sa youth land invite na myang anu new balandu yalak pa combined service ma omnak chingna naman da invitation extend na myang bungawlan chane tamnang ki yalak pa tiabu taidam ma taidam ngi bulan da i bulan singlak ta ma outreach mission chingna ngun saibu hibak walak tau khai hadu offering mo par yalak chingna mulana timta pai lak chingna hadu yalak pa chane tamnang ki tabu chamsa tini hadu ba taidam soyang youth office bearers anu advisory board dan camp speaker phai ajinga bu fellowship yalak chingna youth office ma lak kai se bu hadu invitation no yalak pa extend myang tamnang anu chimbu khongda request na myang bu altar call ya wanda prayers ya wanda chingmai lamlinga ta mobile ma videos ya yang aga no prayers ya wanda hado await na myang lak chingna yalak pa request na myang nang hangna ta prayers ya wanda yo ya yong intimate moment ja kawang bhai yo intimate moment ja ngo wanda ajanga uncomfortable myang nang kada haga emanda disturb na myang ma ta ko hado lili await na myang kai se bu hado yo to bu ngaw yalak pa china tamnang ki tabai chamse tani hado revival camp chingna se yang phanapha assignment myang bu taman bai counselors lan ngonang ta okay counselors lan the assignment myang bu man duty chang ngonang tawa yob chamlak chingna ta okay laying of hands especially yaka chona yob laka ta counselor lan the assignment myang bu ngonang ta okay hadaw imanda nyung tam bu khai ma imanda hadaw assignment pha bu khai ma alo taman chimbu yob pu macham ke yang bo yaka chon bu me ba counselors na responsibility ta ugai se bu request na myang bu chimbu khong da hadaw yalak pa chana tamnang ki okay tani bu taidam mo yalak pa ka wang muhiman klak samong ham tenang anu to bu tia bu taidam chingno yalak pa yob macham ke se ngaw atam lang nang thank you Tawalai hem khochatat chamapu limdangoya tawlan sa mongha pu ngonang o kawang tawa hem loklak hayanga nangda yilolak lawta ayaha lawta kongki amtek hayanga kongki laha tawa wanghi sinluina tamlak o yongwan pa chatlan yoma tawa nangda minyong falak Katala nyoma tawa nangta I lobu hem loklak hatawa taman fay achawlay nganang moilan ta napmay tanap pu taitama omlak china sa awyan awshin pay nganang naman moilan ta mongmay pu na ya pu taw ngaw chay tamnang jinda tawa wangshum pa ang pu taman fay
ตอนนี้ผู้แคมป์สปีกเกอร์ปะ revival camp speaker ชิงน่าสองผู้ตมันไฟอุชัยอันโนอีไฟองผู้อีชิมปะอีอันโนยลักปะตมันไฟตมันฮิยมปะ pastor อันโนจิคอนพอร์ตแลนด์อันโนยลักปะตมันไฟ woman associate pastor มาวยบุสกคง youth pastor มาวยบุ youth executive land choir master มาวยบุ choir land อันโนฮัตมาวังชิมพะอังบุ reverend อุปูอุปาลันอันโน Christian ข้าตาลันเอาเย็นเอาชินตนาผู้ไทยแต่อมลักชินาเสไปงวดนังน้ำมันมวยลันจะมองไม่เสียเสีย welcome น้ำเมียงอาญานังอนุจมันยลักปะยบผู้ไฟตันยี่ผู้ไทยดำอาตาอาตางายมวยมันผู้ไทยดำน้ำเมียงอาตัมพาโอเสสุดเกยสิยลักปะใจทำนังยลักปะ January 2024 มาวังยะยังdirect ชามาวังยะยังลิกยัง walk สิมายาวมาทมันอายันอเมย์เฟสโชทำตะกี้ลิกยังala Julyลิกยังอวังปะหัดยุยนี่อวังปะอาเจ้านี่แต่มันมวยลันชินะสนุยลักไป revival ไทยดำอายองชามาโอมาชิวหัดเอาไทยดำมาแต่มันยองมองไม่บุฟเฟ่ไม่ยองฟ้าบุฟเฟ่เสียดเอาชินะเสียปะตานั่งเต่าใครจำปูคริสเตียนข้าตาลันแต่นี่บุไทยดำชินะเสียเชื่อมังอยาไปวงงอยาไปยาหามาชินลอยบุฟเฟ่ยลักไปชดยังแต่ยาตาบุฟเฟ่หัดเอากี่ชดงอกายโยเสียปะเต่าใจดำนั่งแต่ว่าแต่มันไฟแต่นี่จนลักไต่ดำเองว่าวันจะนำมาเนอะโดยจะมาล็อกลักแฮม opening ham 350หาดาวเอปตันไก350 7 July Sunday devotional จมบูฮิปัก9 a.m. เมื่อคำบูฮิปัก worship team แต่มันไป worship team นั่นยองไม่ยล็อกให้เลยเวชวดกี้ชดจริงเวลักญาณวันชินเกี่ยวไว้เก็บเชียมไว้ financeอาชาวไลจะยังยบลักพาใจซิมอนที่คนแคปิเชียมแฮมล็อกลักยูดเอ็กซ์ดิฟอินชาร์จเจนาวังเชิมก่อนยักตั้งชิมลานจิงนะยบเวลักเจนาห้องเป็น associate pastor ยูดตัวผู้ให้ตักพลานจิงนะยบลักรีเวนอิทโมปา pastor แคปิเชียมพอล็อกมิวสิกคอมมิตี้ก็วังเอายาไปลักสปีกเกอร์ตัวจะมาอคงยบสวลักษณ์ทันยี่ปุตายดำหัดเท้ากิ่งว่านังเท้าใครมวยล้านเอฟชอบปุ่นเมียงขมาเจมสยองยังหัดเท้าเห็มล็อกค่ะ Jesus grace of the mong hang long ye ta ting lang lang tao la na ting la ka yang ma pa mai la yang ye ta ta wang ka ting lang tao wa ye ta hang kaดำทะเลอีฮะสายลักปะธรรมันไฟอาชาวไลเอียงอายุพลักสินาสปาใจชิมอนที่คนแคปิเชียมสฟางว่านั่งเตาให้อิทธิปักยาลักสินาสตองนัง
Yung wan bada mong may hemlock to, kadong yu asay. Yung wan bada mong may fay yopa kamdo. Isi shoma mong may hem fay paigay. Yung wan ba kawang sa taipu opio tapi. Ia tuman ling, hayanga tuman i ching. Tumana i kadalan. Tumana i yumbu mantup. Tau yokuning. Hallelujah, hallelujah. Yasanya liwang tangobo chao bayin kawang. Ato kibi hibak amay iyan amay nang atumanda muhe mantam na naminyong pabuay. Anyay na chao bayin kawang. Hatcha mo wang yang hatbok tangoy se nanga yue tuisyo makiamiyong nanga lamwaya pawati ka payangke. Tani achao ninyo ayong nang maibujiang singyang nang nilan ocean oyan. Ato wa kamchi mongda ongangonang ke o chao bayin kawang. Moy landa nang yaha chao tumanda madam pa. Anyay na yobota nang obuki youth revival please ibuwa taidam sambu minisikin kondama ya talak cina sa temutang unang anyay na soching woni mo woyanga taidam mo maidam pikang obalan kong kimutang man nang yaha chao lam woyanga moy man ya nang ulak cina sa nang lam woydam pa anyay na nang raba nang ngau tamahalak cina sa temutang unang longobu nang ngau nyu tamahanyanga pangyuha teman woylan Chakia, ngoi manya yang nak cina sana yaha capai weda waya ang dampa. Anyai na, teman tangda kubak kasih sedan. Law lambu, sihu daibu, mong sangbu, mong ning daibu pai sona tatam. Hayang boy, hongli bu pai yaha capai nang weda waya dampa use. Taidam nang yak sarapan pai yang cisu kustaman yo poi namong yo. Amen. Taidam tala iha number 5 taman fae hemlock lak youth executive in charge China wang shem sa pangon nang tau ka executive plan hemlock lak China sa pakpano.
tại đêm đó ý sa tham ăn phải number pelim quan nhắc tăng sim lan chừng nào yêu pu vây lạc chạy nào hong pen associate pastor yêu chừng ngọn năng tới huệ u chạy đi bạc lạc xin sa tông năng Hibak yan lak ching ne address ne tamyang ha tuman tinya NBCC Youth Day o chimyang nek yang ngonang konyak pangchim mini anyo tinyi atau Youth Day NBCC taitem atau yak bunyi ne mini ai tinyi ni ke yak ngonang yang tuman pumainok mai ke revival anyo subu ching ne taitem lim tuman ke wek ke yak ngonang NBCC Youth Prayer and Fasting atau mini ngosibu tuman taitem ke separate yatimok yang bui yo pungamuk lili kong komo meni tuman yo pelanyang ki ayang tinyi atau NBCC Youth Day se pabu atau youth jingne yo blaka teman konyak jalalan sa yichibe NBBB NBCC map youth lan kong kombu atau te yo blak jinno teman de ngaumik tam mengonang to ke NBCC mu ngaumik ko atam yalak ayang teman konyak jalalan jinno ke jam sewe ke yo blak to ke NBCC mu pai pu ngau Nagaland Christian States ay alawlande amay pa lamme lepu state chanameng lak jingne chongbu jalalan kawang sing chong lak jingne yublak atau ngodang ayang NBCC me sausan bu youth general secretary kaya woyang tangsim ausin ngonang moy lande khaksu bulam kemne tamba se yoblak atau ngamik ngonang anyo youth ministry me secretary woyang chamse lingbu office beres lanu tai tawa atau ngamik lemah NBCC ikaw mapungonang atau ngamik lemah teman moy lane chamse ke umlak te etan kai kunyak tangsim lan jingne teman chamse ke yoblak to NBCC taitem pai chamse kunyak pangjem sonbu KBBB tangsim lan jingne yoblak ngaumuk mini teman alaulan yob sotiki yang kunyak tangsim lan jingne teni yoblak se teman taitem ake ngok pujingne teni yoblak jingne se to pungonang to kai teman ok pusene sa ake yobui bak ya pui bak mongma to prayer points kongkombu ya sonenganglak teman atau rocha anyo atau anyi tau ilem atang peli se akung peli ne teman tamha yang tau yak cai mesut pulane yoblak jingne konyak tang simlan singai manlak ai ok sang lak lam yelak pe ep tampa se yoblak ada ngamik cha noman chun kai teman ada awo mesut bulan yak cai kau konyak tang simlan competitive exam okpu ngilak jingne yelak pe kawang de konchong yu yoblak atau teman specially competitive exam tailak lan konyak jalalan jingne numan yob kayu awo lam mesut bulan yang teman ada yak cai kau teman yoblak konyak katalan among me sausan bulan jingne yoblak atau me konyak jalalan teman tok tengai yang ibe among me ling balan se kema atau underground me ngonang atau me tang simlan ma pu ngonang jutai along ye lai be sausi bu jalalan lili kongkom bulak jenga underground ngonang now si pak me alam caya mai bu hau bu nameng kama underground te tailak se jalalan jutai sukpu atau lam sukka underground ngonang tau kai hatau ki bu jutai lam suk te tailak jingne hayang ori ti tayang oyen tuileng ngonang ki hatau lan jingne yoblak se tau mangau mukpa ngonang hatau teman yoblak
atang masud pulana hado atang masud pulana awo me akung nyi na tama yak chai me hado tapan mabu teman yak chai kau yo blaka kunyak tang simlan suicide ne menglak yui nying nying te lilak hado atu mabu yan na tamba se teman hado yo blak kunyak jalalan ma bu suicide ne meng ali bu ngaulan teman chai him nang hado pa yechi sipu au yen yui nying nying suicide ne meng ali tolana molon ching ngonang bible ma chau si ngonang nang ayen yechi ma aya ayen kata ta tui se yang ngonang hado ten commandment mengonang tu ke tinyi to mo masubu kunyak jalalan yui nying nying te pak ma chot lilak yang ching te phatlak chamba hango ye tai lak ching ne no man de ye lak pa do ngau chain tam nang au yen ne yui yen tui adawa kawang si suma anu ngonang to ke ngau mek me bua hado suicide ne menglak chu dai mabu yan ang pa se yoblak sa to ngonang atok masud pu tau tapan pu yak cha i ka do yup ke to man yak nya i me sud pulan ne KBBB Youth Ministry kaye chokai mok pu ha pulan te nam nolak ching ne epu rehab center changonang mission center me to me sausan palan to me pa che angau i weyang nam nolak ching ne ngonang to lan ching ne to man to yak nyai masud pu atang masud pulan to yo blak yang tu man moi lan sayang akeng nyu me konyak chalalan ka wang sing pu ma ngai ne tampa se moi lan ha to ngau me ko chon lak se teman moilan ake yoblak moilan cham se yong ayo kawang da dong ngamuk lan li pan na payang cham se yo pui bak ya haleluya wang tang ayen kawang nang da menyong fanang adaw nyi hibak tumande nang moy man tam yang ge okay wang tang kawang adaw kunyak jalalan tang semlan cheng ne ma pulam me tokai ten bu ayang obayog ya sang bu ye mai bulam nyu ma pu ma bu kawang yan na tambao se tinyi nang de adaw ngau meklan ya pay nang ki o yung wan ba chiso ang sine konyak jalalan mi ka dong nyu kem yaw lak cheng ne komedi defect jam palak chene se o shen tem yang onang ke moy lan de na moy malam fc ayang ok pungilak chene nang mabukon chong malam sonatamba ayang konyak jalalan oh yung wan ba do among metuiling pala na usin ngonang gi moy landa pa kanting sakpu judai lengayi bu pailak chang ne kaw na tuiling atamba ayang judai sukke ang yeleng ba opa yamay bu judai te kadalan chalalan tay ne tatam oh no po ba ating pamelinglak judai amay pay nesin sausan lak si bu na meng kama kawang nang judai konjong na alang bulan ayang konjong bai bu jalalan nang tuiling na tamsi ayang boy mong si mong meang taye yun ba bay mong meang yechi ma revenge ching ne jalalan de judai lamsuk hau ne tatam oh kawang tinyi nang kunyak jalalan te ito ba ayang nang yan na tamba oh yung wan ba chiso NBCC level me naka yutlan oh sine sangay pongangonang Kong kembu ching neo nang sipsi lam ebatam si nakachalalan se nang sing pumechong lak ching ne kawang nang alam mo tamba NBCC Youth Secretary wayang Ocean Youth Ministry me tuilang ngonang imantyo nang chude may pasi ayang okay sang pulam nang ebatam si anyo KBBB me uchay wang cha wayang Ocean no po ba ado chalalan tang simlan yan lak ching ne se lingbu tuy me Nukpo ba the youth ministry tu sa mayong ngonang iman sa ayan na may maangatam pa ayang iman din nga chutay may padam si chelalan chokay nga bumabuyan lak ching nese mission center may rehab center cha yang ngonang kawang nga daw may nang yaha chow tuiling atamba ocean na daw rehab center da pailakay yan yi buhay kadong nyu may yan lak ayang yaha mo nyi yan lak kawang na daw rehab center matuy ayong lingatamba Adaw namnolak chineng upu nang sausan pa ujay angaw yang ausin counselors lan ngonang moy lande nang yayang sipsi kaya wong ala pay netamsi ayang tuisaw oklak wong nang asunatamba kunyak chalalan me
ma bu nang singbu kawang nang tanya melibu jalalan mangai ne tampa ayang nang krista pumainok ma ayatam lak jingne nang krista angjing ado tui ma ayatam lak jingne ma bu nang ngau men nau mai sokonatan ma bu yutlan ngai ne tampa ayang pungau amai chin de pongatam lak jingne kawang nang sipsi kaya ado kunyak jalalan yume nang sausan lakata ang ngangai na tambao sa tinyi kunyak jalalan jingne se nang mapumuy man yuwe jisumin miyop nang taulan na se upa nang mungay iyo amen mulan sota kawang kunyak jalalan muy man fa sa teman thai dam dala i mani ba teman bai hipak yu ba kung chang wa nang tau khai tau sa teman fai female voice se fa wa nang tau khai tau nya nau lan ta hipak ya laksina sa tong nang Hello, check. Hello, check. Hello, hello. Hello, check. Hear my song, Lord.
ไทยทำตละอีฮะสาธมันไฟนับงามาตัวบุให้ตักพาลานจิงในยบลักเรเวนอิชโมปาพาสเตอร์เคบิเชียมสงวนนังเตอให้นิยมปาริปักยาลักษณะสตงนัง đâu bà thấy đâu ya ở khai ở tây lạc ấy ye khai ở vật lạc hay yang ở wang mana tây lạc ấy ye wang mana vật lạc kada lilia hanga yoi kan mong ma mong ha ka phado ha boy ning nay ye chi kang ye chi hang ching na ka wang mong mai se phabu kan nang hay yang no man wong pong phai sinya se ka wang moi man vu phalak tau ka no man chen de no man wong pong no man tau lak hay yang tui mai se ching na nhảy nó hồi đầu lạc, hay đâu cao bằng nào, sao tụi mình cao bằng để to bù ya bay bu, to bà xem nhìn, chừng này yếu bay mà, sau sản bà lan nằm nô bay lạc chừng này sẽ tông. Ada to bu ching na se yop yang phai ma new tak den balan ching na yop lang onang dau hem counselors lan atama atokki ko do ong atang lak ching na se tong nang atama amai mangok ke atama atok mu bulan ching na yop lak hayang atak bulan atok ngok bulan na yue so ching myong si hayang boy amai ma ngok bulan na teman atau ajau ling chong de pai Ema kamada no mancing na counselors lan ka yak sing yo batam lak tak palan jing na tau sautan de itam na Tumana ya pai bu do ba to bu shingin ka wang yak te fan fa
hayang to bulan ching nese moi man yu dam nam nobu social balan phe yob lak ching nese yob to na Amen. Kawang mohiman. Oyana Jesu Krista. Imen me may damlak angan wong ngonang sa ating lak. Nanga ating lak po jing nasa nang tak may lak. Wang biang hang sinatak ang ngoya biyoy. Kawangan nang da may damlak jing nasa mong bungonang. Ayin chin so ngoya biyoy nang hitong gumaa. Nang da ayin pau damlak jing nasa mong bungonang. Hayang mulinok maabu may itam oklak. Yapan man nang da ngaw yang ngawlo iyang ngoya boy. Nok saka dalan ng ngawlo adam iyang ngoya biyoy. Tanap nang ating lakpu jing nese nang dak may lak. Auhi kada angan wong o yook lak. Hayang boy yan yiba Jesu Krista imin sahama hadaw tuinyua ling ok lak si. Daw kema daw kawang ngaw ilak. Hayang hadaw kawang ngawa wong peang panmadad. Ambukan mo may yook pa kokumyang anu kasiya sa angbu sogo jeng onang. Tau jena nang uwang peang hangsin, ni hangsin, likiang hangsin. Sangapong onang ye. Tanap, Jisua nang may damlak jinese, mong nang gaja. Nang ating lak po na miyang gamaa, nang umayla. Tau kawang ngaw ilak, hayang atong mabutak bulan, tak punyoy ma yong yay, amay mabulan na si Shoda ong lak jinese, dong nang. Aw yan tak mo nang gedo, kawang ngaw iwanda, naman yung buok lang. Sabat chama, Jisua senagok ma, konya wango, anu yahaw umbu sukoja, hanghi kaya yawang piang panmatat nguya, tak tam yaw tau mango, ya kok miang daya, yunying nyingga yiyong okpango, yung asep silak kumawana. Aw ba Jisua yangi, inyeka sukonyu nang takten mabu nang lanang. Hayang iyoy yak yada chon. Tanaba Jesu Krista nan lain counselors lan kaya numanda yak chon na tamunang. Hayang iyoy yak yada chon. Hayang mok sa sukonyu yung buok. Hayang yawa kawang menyong. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kawang mainang. Chin chinde. Kawang may na. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Au yan dakatan ngo nang ke. Nang may damlak chin sa kawang sipsi som na bagay. Jesu nang may damlak. Nang hula kami uyan nang. Mong sui tatay. Kawang ngau chay bugayan nang dak may nang. Kawang hem lok bugayan nang dak may nang. Nang ating lak nang i achaw kami bugayan. Nang tunod may nang. Hallelujah. Hallelujah.
Au yan dang ko nang gi atok mo mo tang pala na suci counselors na naman yang matawa yung laking na. Tapalan soto atong bubulan. Counselors na kami imanda yung batang koklang. sa ching no mai yo badam nang kawang nang mai dam lak phasi wan mai de yongang de ipi de honmang de mongya de iman bongbong hangi ching de sa lai nya ne yo pa sa bai nazari Jesus Christ man ma iman de bongbong ne myang dak pu ne myang ka ba nang mai dam do mong sang mong myang ko ma chu de mai dam ba hekia lai nya na bai mo hang sin ngo ya bai apo wang dam kawang hong kim boy yi ngo ya bai kawang nang sing nang tau kama apa aha ya chao chama lim ngo bu kawang de ada menyana bai bulan kawang nang depan pa boy nang men me nang rabat de chon ham hayang nang iman sai de tulu mai dam do hayang ta ka sanggo sai nang mai dam ba hayang adam ema kamata ngo bulan anu kasi ya wang biang lo linga sa ngo bu Nazareth Jesus Christ man malana dam nang hallelujah wang dang kawang Nazareth Jesus Christ man victory ongla pa ang among yu dam nang ibang lo linga yang ngo di chao chao po ngo bu anu kasi ngo bu lana dam bu yo ko ngo bu tanam Nazareth Jesus Christ man lana dam bu ang among wang dang kawang nang man mayu dam nang Nazareth Jesus Christ nang yak ang among kaya chondo Nazareth Jesus Christ yak chao ang among kaya chondo hayang yaha chao ang among tumandang da paibu kaya kawang tuman sai pai nang tuiling dige hayang daw takaden balancing na sa yoblak sing na
โอ้วังดังกาวางอติงลักปูคาตาลันโอ้ยันไม่ดำยาตะเกนังเสาสันตาลันนังเสาสันยุลันกาวสิเลสลันคนยูคนยูบาลันอันนี้อติงลักปูนังคาตาลันเน่ยุยไพ่บุยาบุลันให้ยัง believers ลันเดตักเดินบาลันเดยุบดำบูดังเมกาวางนังอิมันโดมวยมันดำบาให้ยังวังดังกาวางท่านับอันยัยเน่โอ้ยัน suicidal spirit ปักกระชดเดลีฮูบูโอ้วังดังกาวางถ้าเราขาดงอยู่ไม่ยังโอฮูบูเอาฮีข้าได้ให้ยังอยู่ยองข้าวังนั่งมาบูตัวเลือไม่ตัวตะกี้ข้าวังนั่งไม่ยองนั่งโอ้เจ้าว่าข้าวังอีเสลีลักยาฮาหันน้ำยังนั่นตาดโอ้เจ้าว่าข้าวังยาฮาอนุกัสยาฮายี่สิบชาตาดโอ้วังดังข้าวังให้ยังมองเห็นมาได้ยังมองเห็นมาได้งูบูให้ยังไปวังดังข้าวังก็กำยังงูบูนั่งยังยี่ตัมบุกี้เอายันเดผู้ไม่ยาฟันพาดมตะกี้วังดังกับวังนังไม่ยงบ่อยให้ยังนาซาริชิสุคริสต์มันมาอิมันยงอกลักเข้มอกลักให้ยังตักไม่บุไปกวังนังสงเดไม่ยงพายีลักจึงเน่กวังนังไม่ยงฟันพายุบนังตอนนั้นโซปานังมองไอเอวอาเมนกวังมวยมันกวังมวยมัน Saya lak pa teman fai cai dam wok ma polak music committee sa tau kinyan ngo nang sa tau choreography polak tau hau pwa hangi ching na hau pu si se ipam na myang kama na man da changa unyu palan de sing na tam hu pwa hong hi bulik yang akimi kau ma KPCM youth ministry lan letterity siang ni I hatau tai dem organize na myang yang ke hatau ki organize na myang wan de na halan de atam cha de dance iman hatau hingau pa bo de polak lak ma wai na tem atam cha de solo lok pu ma wai lak na tem atam cha de group song ma atam cha de painting ma bible quiz ma sa simal lampai ma teman activities ling yang committee wise colony wise ma bu youth lan de ni ke chim yang hatau committee wise ma taman hatau tai dem ya apa yang ke hatau ke ya apa wan de na halan ma bu yo telen ma ya pa yang first second no ma nga yang ki hayang pa hado kong kimbu atmana how bu yok to khai cha mai ba atmana tani first second ngai bu hong ni second ngai bu atmana hong youth service ma how yang ki hayang pa awang na first ngai bu kung choreography polok na halan no onyu pa lan naman tai ngon ok wang yak wangai halan am pukan da kem pa no school da au pa tai lak lai ba ye yam ba am pukan da kem ngo pa is naman tai nok hayang pa halan na halan teman moi lan na yoi da pa heng hau yom nok mu yom nok to tai hu school to tai hu competitive exam o pa hu no hadau ki wan te ambu kan mataman chun bu yok tau khai taman summer break te focus na myang yang hong ni bulik yang akime ka military ti yang ki anu sa revival tai taman ya ba mani mai taman sport show yang ki revival tau taman July ha yang June da hang na target na myang pusi se bu ne myang kam summer break vacation da wan da sa taman hadau ki tai tam hadau ki yang mani mai sport show yang sa anyang taman anu revival tai tam hatau ki ya bunga nang tau khai sa na halan na wang yak wangai kem yang naman ampu kan de kem ngo bai no sa tai bua sa na halan polok bu la ya o sa naman de hatau chai tam nang tau khai tau music committee lan de hipak ya lak china sa tong nang
sa tai dam akim kau da ngoi penang sa taman fai number nit ma ka wang ngau ya pai laksa atau kinyan ngo nang tau khai taman moi lana tani awang na pai bu nyu pala no ma ngolak anu awang na pai bu yu lana ma ngolak tau khai taman moi lana speaker pa anpon puna cham sa yong ha yo anu sa tawa speaker pa da hi pak ya laksana se pak fa thanang Please, so that you. Wang Simba, Butaman Pai Tinibu Chongyu, Pastor, Board of Deacons, Youth Associate Pastor, Office Bearers, Ayong Lan, Singhaiman Balan, Camp Director, Counselors, Worship Team, Volunteers, Ane, Taman Pai KBCM Kristen Amelan, awang na kawang bada ilak pemiyong bupanang ada gubi hipak yang ayana may tolak cine teman mulana yopatan buki ya ada gubi hipak amay kawang ilak pa moy mana tamyanga tini ada tajem polisi bada teman ada kia kia mapainang kawang temiyong panang hado revival ma teman noksa tangsimlan lengi ilak cine tawa tingla katenang Yui noksama, yesi kama yu yen pom, anyu apalan, yutlan, namano yup yanga ada ba revival tayo ma, nang bay se tawa ating lakna. Tau kay revival meaninga tamana, yung may singlak bongpong, wang chay se almost every year, revival ya apay nang, ada matuman chay leibu ayong, noksama, yuye ayen poma. Cele bu ye pai bu ne meng kama to revival ya bu cha chang cha ne meng lak to kai tin yo ko nyau ba hang ngau lak ko nyau ba hang pha lak ha to ki ye chi ba tin ka wanga at hang ngau lak tin ya ha do yup nong ma pai yang atawa yaking me tai lak ka wanga mo ye man tam phao se ha do ki yo ba tan lak ching ne se mulanda request na meng tam nang tawa KBCM son bu pastor chang nang Police Baptist 6 NAB Kristen Lan Mabu Namanda hado kawang ya yang salam hado China tamnang on 17 January 2016 KBCM Bumanok Lana teman pai pase biji nang mengbu cingna tikon ba wuyanga tamabu sosan yulan yutlan hado kia Police Baptist 6 NAB ma 17 January 2016 ma ada install na menga tamyangge taw mabutini tangwai se 8 years 5 months 20 days se hadogi kawang sausanyanga Police Baptist 6 NAB mango nang ja namana yopu gaya sa ngoya yong maya hadogi tay nang jao sebu hadawo China tamnang Mabu, konyo balan, may bulan, apay sa may bulan mango nang yang pujoy. Taman pay youth ministry KBCM lana. Hadaw ki atay itaw yang anyak pucing na yung among maya, honglia, hadaw ki ong yang ngonang ja sa ibu, hadaw China tamnang. Taman pay, taman da pab tinibu tima, akim ba chinma yan ngoya. Say, be safe in the end time, hadaw pa ngonang. Hado pang wanda to yung study ne meng yanga mayao cheng hado the touch ne menga ngao pa yang ke hongyabu Friday especially Friday ya taman pai anu ye chan bu ne meng kama taman ye chai lei bu ne meng kama hado wa anuwa atu aja danger ne meng la ka chayo se bu hado ngao yang ke meni bu tama tang simlan especially for the youth Nanga special kawang ali ngai bu kawang sisa mabu kawang sisa mananga yong mai bu hayim ja jao sebu hado ngau yang ge maya Krista noksa ja Krista ma payong ja nyuyong ja hanggang olak hayim landa hanggang venesalak hado ngau yang ge tini a akim chinyi kam tumana yan ngolak ayong wongpong na mengnang hado akim hipak man ngoi bu ma teman yan yengok pun emang kama yan yi bu yetau pun emang kama temana
ni cha ba temptation ayong mo ye la ka ise bu hado ye ta la ka chao se bu hado ngao la ngonang to ke chingmai lam linga language ma achenga excuse me nga damha Nagamis mo ngao lak kunyak mo ngao lak sa hado ki ngao la ngonang almost 9 years tau phe alo lo ministry ma to ki kem ngo pu jina konyak ngawa chinga influence ni meng lak to ke Nagamis meo konyak meo hado ki a nya to pata chinga ngao la ka cha se tamo chimata bu Christian land hado China tamnang the ministry mo ngo wanda especially like Chhattisgarh like Mumbai Delhi almost all the part of India tamo kem ngo wanda sang ngo wanda to Hindi hemja Hindi lokja hado yonga tini bu topic pay subu hado lokja yonga jude da payangi tau jing na hado lokka yong bu all system lokaja very all yang boy very meaningful hado jangonang to kai hado lok Hindi hemja to hado ge lok kunang ge ingwenga yamain ok ayang boy meaning de honi gana edu enjoy guru de go na edu koi dase time na kaboni me de ya debra he guide ole monase debra let us pray no kurage I mean ido track plane no kurage de ekta इनका मीनिंग कोई दिया से धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे मतलब itu पृथ्वी और आकाश सो प्रभु ईश्वर लगा नाम ही लोबोदे और लास्ट ता लगा नाम ही भुगारी बोदे इनका लगा दे से ता लगा नाम दे मत बोदे whoever you may be एक दिन दो ईश्वर की पिसारीबो कावंग हायम लगा चाओ सेबो हादु हिंदी हम चांगोनांग तो के मुलान सो जांगा हादो हिंदी हम योंगा माया एंगवंग ये माया बुय हादु के चाइ के सेबो हादो चाइना तमनांग प्लीज धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे धरती आकाश दोनों वचन ऐसा है जो चिराग सा चलता है उस पर कोई चलता है जीवन उससे मिलता है उसके नियमों को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है धरती मगन होगे उसकी दया बरसेगे
और तू जलन होगी उसके वजन के महिमा और शक्ति हम देखेंगे संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे धरती आकाश दोनों कर देखो यीशु का दिन आएगा उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगे संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे धरती आकाश दोनों Thank you so much. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Morning bright aigana so manoinaga moisado camera debi dikhiya se so mood bia ho nisana inaga poya se dobra nichu osode thakagan yui phai osot bulanda. Praise the Lord. Good morning. Mai ngoya se salam ya hayo. 1 2 3. Praise the Lord. Naga Christian kan. Bisibak amigan ami church day kunuba enaga revival meeting day seminar de chai deke. Church day aha do seminar ekta funeral service de aha nishana hoi jai. Church day aha de ekta funeral service de aha nishana. Sabe mondu pura khushi do na pai gana mud bia guri gana enaga poi deke. Itu bra ami time de itu koi deke. Why should we sit in the presence of God very sadly? Kinde ami khan isor laga rajaunga raja prabhu laga osore amigan kile mondo pura kile inaga gona khushi na paikana puibona amigan khushi pra puibo lage isor laga rajaunga raja prabhu laga bachcha kana sami khan angba dokta angba hado hayam lan taman ngonang kawang ali ngai bu kristalan taman ngonang tokai mong mai bu phai hayanga hongli mong mai bu phai taman kawang si samo solaka kristalan taman tui so ngonang. We will be having a different kind of problems and difficulties in our life. Noksa sangsi mungsang mung mengbu. Hayam lan chingna mungsang mung mengbu. Yoi iyan chingna, yoi de yom mong yemaibu. Ma bu ngolak. Itu nishina laga problems, difficulties kan sob loy ahigana. Isor laga osore. Amido na paride. Tawa hado yeki oklakyang. Tokay nang song na paibu yo sa paibu nang tokay. Kawang dahado nang hanki ang ato yang ataya. Mungsang bupai mong meng bupai. Smile no guri kana kun be no bi isola presence te boy kana. Amikan khushi bra thaki bodai. Praise the Lord. School program kan thagile, function ekta re chaile. Ek par amikan ama papa kan parents kan bi mate thage. Enega hole to nichu laga bacha kan kinaga hopona gona one side na. Aya mula bacha ta jitu kinaga thaki bona. Enega side do. Halim chayong yu hanggang wala ka tini lokay lay buma pate lay buma hanggang wala ka isa iwanda inanga buhay takil aya what is wrong with my child mula ka pacha to kiu siya na patbi man kay ka na chay siya megi waiwabe tik khelay siya ulibe kiu siya na inaga na isorbi amikangi saadam de inaga he takila to khushi pa na inigi inaga babana kuri ba bra be happy in the presence of God. To be more clear ekta illustration kobole mona se nagamiste flower thage tadi phul ekta de tinda insect ai thage kami gan sop pra jani thaga
Ekta insect tu kia ase kolo do butterfly ase. Ekta to ahe thaki spider. Ekta to ase bee. Enega tinda flower da hide. Amikan sab khore do side ke. Edukan aha majode butterfly aha do flower de aha do puhipo chapo uripo enega thakibo. Ahe kana chapo enega thakibo. Holebi ena una tai brado eko enega lui kana chai se bhi na dikhi. Enega ore kana flower de puhipo chai chapo enega. Spider ahe gana do tati te boibo ena gona tai tek para kiba ekta to kuri gana tai te boi thake aro b ekta uri gana ahe gana tai lobole ki ase ifale bi na sabo tai sita b ore ahe gana flower de boibo tati bra tai tek para loi gana kiba loi gana chai butterfly laga matlab to yop nok te pa painang hayang bo ye apong ye tau ba mui man ye nang ba kawang ngau ye chai bu kawang ngau ye sing ok bu hadau phai tai bu ne meng kama mui man ye tau ba tai bu ne meng kama just you will be just like a butterfly spider tamana mek senyak bu hado tau pai bu ba very dangerous poison itu lui gana chai koi but I mean full lek ta bra lui gana chai gana amikhan itu butterfly do tai do enega gona manugi kata dem dibi itu bisi poison enega hoi gai ekta wala do b ase mo nya taman bhai itu do ahai gana sabsam mitha honey do sabse nichu laga mota magi khan gi be kunuba to amikha honey made thake itu honey wala do ekdam itu wala do lui gana chai itu bra honey bee banai honey banai church tibi tinta kisam manu ahai de ekta to mano ahe gana chai se colony de amikan ki kuribole ekala boi thakibo kana se kunaba to manu laga galti thuribo ne mede aya achi laga da laga dress to achi laga itu kuribo ne mede eto laga sab to galti thuribo laga ekta do hossa brabi ating ma kawang ngau to chai lak se hado kai bu pai bulan ngonang to khe yan mok malab yanga ane to I mean illustration jam malab yanga tini tamana nya kia like bee let us have a honey from the Lord Isor laga hat pra amikan ekta honey bilu gana chabo aro amiga honey ekta nishina isor laga kotha do tek para khai gana chabo de ko gana edu koi dia se amiga laga church hoile do chuti bi hoi jai gana thakibo hoile be moram bra please bear with me olap samay loi gana choldi bra khatam kuribole usually I don't take much time bisi enga lamba be naloi olap khata de para tak khitai gana loi gana chabo ni mede edu koi ase no yop keneng yanyi ba ba chi so ipaka mai mai china mai yong bu phanang hado sermon nang yak sa da phana phanang ayanga chailak chine se paibu nang ka talan e yen pom kawa nang chaw sa tam yang yen mong bu jaki yeche yang poi nang mong bu jaki nang ta ngau tamba ayanga chailak chine se paibu pang halan de nang ila pulam wo se chi suman pai wan nang kaung jam nang apa nang mong ai yo amen Tini bu topika 5 things will take place in the life of a believer at the end days iniga hado cheng mata wanga hunangge 5 things alam nga ngoya kristalan tumanda akim ngoi sauma hado paila kacha sebu hado to wanga hunangge taw English me la khayang boyo opune meng ka ma hado screen ma konyak me display na menga tamlak taman bai 1 Peter chapter number 5 verse number 8 there the word of God says be sober be vigilant because you are adversary the devil as a roaring lion walk about seeking whom he may be devoured taitaya hayanga kanting mong taya na kristalan teman di buat taya kanting mong taya itu do advance prahi isor brami kan kita proclaim kurinase this world is not saved itu prithvi do tik nai ami kan laga dun dalat pra ami kan laga paisa taka pra nicho laga wisdom knowledge pra bachi bolai na paribo itu kane naman taya tango ya just like a lion yengkong mailong kia Numan we pa kasi
au hi pa na lenga oklak si I yam makiam nang dai ke murai tiponi mede kai tiponi mede pisari kana peraya sate adversary. Matthew chapter number 24 verse number 4. Matthew 24 verse number 4. Jesus answered, watch out that no one deceive you. Na? Matthew chapter number 24 verse number 4 ma. Watch out that no one deceive you. Watch out that you are not being deceived. Matthew chapter 24 verse number 4. Jesus Christa wang da ongai ba I pinlan da hadaw ngaw ta yenge. Number 1 point tawa hadaw ngaw nang point number 1. False Christ and false prophets shall rise. False Christ and false prophets shall rise. Tawa Krista aja, tawa Jesus aja, tawa prophet kawang ngasyon bu kata aja sepailak hipak mo hidup senang. Kristalan teman yenye bu ya tahu ne meng kama, yenye tahu hado tahu ye ngok bu ne meng kama. This thing will deceive you and me. Itu berami kan gitu duka jibode. Mark chapter number 13 verse number 21. Mark 13:21 mataman alay damanda. At the time, if anyone says to you, look, here is the Christ, or look, there he is, do not believe it. Kunyak meo teman nanya nang orang. Hatau gibu hipak ma. Tawa Krista aja. Tawa kawang ngason baca senamande. Hatau gibu ngaulay iyang apailak aja. Hatau kaya naman the law na tatam. Don't deceive through this question. Mark chapter number 13 verse number 22. For false Christ and false prophets shall rise and shall show signs and wonders to seduce, if it were possible, even the elect one. Hangjing na talay Masaya hayanga talay hibalan ngai lakacha ngai kalakacha. There will be false prophesies. There will be a false prophet, false Christ. Ito ni sina ahay bola ho siya enaga ko siya American Christian kan tik pride mondir akilobi. Achi kali laga dunia de sai se gule do. Be si manu American itu laga temptation de. Tau gibu temptation. Hataw kan mahataw ngonang ja, hataw kan mahataw ngonang ja se ngabu. Hataw ngau kaya. Ma bo mataman lobo ngonang. Kristalan kawang ngau ya ha bu de meng kama. Kawang ngau teman mongchang mayang bu de meng kama. Akim ngoye teman yanyi bu yok lakaja. Tau kai hataw kibu kadalana. Tawa Krista aja, tawa kawang hingau ngau baca sepai ulanda. Namana hadaw kibu da ating lakyak ma. Hadaw kaya naman da lo lama tamlak. Hadaw kaya naman da yaya tamlak. Mabu kanya wang hatoy linglak sinang. Hadaw kibu ma emotional Christians kan. Na? Emotional believers kan. Ito ni sinade giribode hushare kuribi gushe. Mabu Kristalan teman palm bridgers. Yakma nyan bu hado Hindu Muslim landa teman hado hawa kim bulan ngonang. Yati ame lagaki likhi kana ase kobido. Yati itu lagaki ase fortune tellers kan longo de itu koida. We don't know whom do we believe. Teman kawang dating lak bu hado yesing bu deng ngok ma meng bu meng kamano. Teman ating lak bu ma ya chong yue ya chong ala yue. Hado yengo bu meng kamano. One day this false prophet will deceive you. Hado kalai hiba nang de. Lo tamlak aja. Tawa Krista sepai ulan lo tamlak aja. Hatau sauda, hatau kibu temptation, hatau kibu ngaulai ngaulan pai sauma. Krista ciso yayanga. Teman, akim dengoy. Iya teman yang ngok laka. Krista lan teman tu isau ngonang aja. Praise the Lord. Hallelujah. Let us be safe till the end time. Kawang pai sauma. Kawang teman yalak jingna se ibai wanda temano yanyi bu tau yang asaje ibai teman tailak jingna se hadu ki etimata bu Kristalan kadong yua ye mai jayo. There are many false prophets has been gone out. Ma bu false prophets lan hadu ki kadong yu ma dai bu nginang
tawa chi suai tawa ha tawa cha se yang a Bible man yan bua shall show signs and wonders kanyang wang ha dwelling lak na itu ni sina dikhai dibo deceive kuribo apni khan ke tati negiri bidai even the elect one li ngai yang phai lan no hoi yei lei yei lak na yei lak kia iman no hoi yei chang a temptation pai lak jayo tau khai yan ngo ya yan ngo ha hado taman kristalan hado singlaka yong bong bon meng nang number 2 ma tai sama taman 1 John chapter number 4 verse number 1 dear 1 John chapter number 4 verse number 1 dear friends do not believe every spirit but taste the spirits to see whether they are from God because many false prophets have gone out into the world 1 John chapter number 4 verse number 1 ma simbalan kristalan yaha kong gamudo naman ating talakyo hayang puyoy naman tokalaya hado da tes kurigana sabide mabuk talay ngaw balan hi balan mabuk katong yu madabuyo tau kai naman hado yaha ating ba yaha na chiya ba hado da laya yo senang taman da lo lam lakching neno alaulan pe lakin je chiya yo hayang puyoy kata mong de kasi ong yanga hado tuiling lakaja tau kai hado Kristan emang yanga hepaklo linga ngoyat puyoy teman kawang ngama mungchong kawang ngau hak bulan na yemeng bunemeng kama isor laga kota mon pitade neraka manakan huledo amigan itu ni sinade giribode edukane we should be very aware of that itu ni sinade amigan ekdam aware higana tagi bole bishi jaruri ase Mark chapter number 13 verse number 23 Mark 13 verse 23 so be on your guard I have told you everything ahead of time. Tau ching na naman kanding mong tabu pay ngoya. Tawa hadaw kibu ngai saw ma. Sautan ngawla naman da hadaw patam nang sinang. Tau kay kristalan tamana revival ya bu ma emotionally yache. Hayang puya ating pa krista ya yanga. Ating pa kawang ngaw ya yanga. Hadaw youth revival mo taman yan yebu tau yang wala ka. Yoong bubong bong chana meng nang ja. Tau kay kawang ibua be on your guard. Naman timatango ya. Naman hadaw kia tayo tango ya. I have told you everything. Naman da sautan ngalan hadaw pada buyo sena. Kawang ngawan yan buano. Chachang janan yan buno yesi tayo. It's not false. That's true. Kawang ngaw yan buano. Ating aja. Ngay kalak aja. Tau sauda. Kristalan teman noksa. Nangayan. Yutlan. Anyuapalan. Teman yan ying ulakang wanang. Amigan Kristen kan emotional laga bisi takabra time de. Tadi enega hoya se kula amigan enega polai jai. Tadi laga dawai phala se kula enega hoi jai. Tadi bisi jai jai. Itu laga enega khoya se kuse. Tadi bisi jai jai. Where is your faith? Apa ni laga viswas nang ating lakbua ambugan mo nang gihama. Tau kai tau kibu teman da lo lambu pai sauma. Temana ating ma Krista ya yanga yanyi buka talana ngwa yana ngokbu. Number 2, there will be a persecution and many turn away from the faith. Number 2 ma bu sosiadeng bu pailak sang bu pailak hayanga ma bu katalan ating lak bu mapu yailak sinang. Many will turn away from the faith. Ating lak bu lak malak hatogi bu ngailak sinang. Teman bay Matthew chapter number 24 verse number 10. Matthew 24 verse number 10. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Hawanda mawa ating lakpu mepu yanlak hayanga jawa jada lo tamlak sinang. Hadaw gibu hepak pailak ajayo sinang. Hama naga kristalan kunyak kristalan, let us look back. Teman yoy noksada, yoy pumda, yoy society de teman na chamale ha. Lo lambu ngoyang, jaja de toke labu ngoyang. Let us look back. Itu ni sinasabole bisi jururi asade. End time is near. You be saved. Teman yan ng ulaka yung ubong bono menang.
hado yan yung opo na menga mano we will fall down tamana yayatala hanggan yu isibu hado tuiso yesiga ma nanga te yeta bu tak amyang nanga te yeta bu accident hado gebu hawande hadawa kawang ngama nyan bu yaw cha se tai soma taman akim chin the ngoi se taman akim ba chin the ngoi se taman janang oha Matthew 24 verse number 11 mataman yan ngona at the time many will turn away from the faith and will betray and hate each other hado kia kawang ngama tamana nyan ngebu kia hado sauda taman yan ng olaka yoonga wongbona mengnang 1 Timothy chapter number 4 verse number 1 the Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirit and things taught by the demon. Kawang yaha ngao ibua. Akim chinma ma bua hado ating lakbu ma atailak hayanga ma bua kasi el nyabu konda tailak aja kon kasi nyawa tambu kasi konjong pabu hado pai da tailak aja o seno. Sausi yadeng bu si wanda. When I was in Chhattisgarh, man bhai gospel inimilana ada satbu hado tawate dawnang. Chhattisgarh ma do ministry lengang oyangge. Lengang wanda mabo Hindu Muslim land, especially Bajrang Badi iman payanga. Yop nok chada hado kia asimba tami so ngoto asimba taman so ngoto payanga. On 24 December 2007 ma hado ma tamanda hado kia payanga yonga tamanda sadjange. Sadjanga nanga Krista tau jingne hado naman hado ma Krista teng tat nyausa. Yonga even in the local TV channel tamanda satbo tamanda tuibu tamanda hado kia sangsi na tambo sang na tambo hado konga mo local jenma. Tawanda police tan payanga tamanda safe na meng hado tawatena. Nagaland, especially kunyak Nagaland, nagakatok mo taman hado gospel spread na meng lakching na. Yung easy ngonang. Ngos gospel ngau chalak ching na. Hayang po yoy alaw katok ma. Like in India, hado India katok ma chiya po. Alag-lag state ti inigagtas. Damo yung sangatam tamanda sat. Hatmong chapura tamanda hado kia church among mo tamanda lok na mengyanga hado kia sausi tamyangge. When I was in Delhi ma sahabat Muhammad Pur hai taman bhai to Merolima to associate pastor na ngoyangge. Hado wanda taman rain ya yang hadama worship service hado kia contact yang wanda. Hado rain house tamo worship hado kia devotional ya wanda iman payang tamanda. Hadama devotional service taya namana tayo siya nga tamanda changa daibo hado to sa hado ngona. Kristalan tamanda no ma bu hado ki bu sanga sausi tamlak pay laga jayo. Tau ki bu hipak hay ngola kama. Hado ki hay ngola kama siya che akyam yi kama no. There will be many prophets. There will be a different kind of spirit coming to us. Hado ki bu ito ni sina laga ahadem de. Ami ka laga pariwa, ami ka laga jivan, ami laga bacha, ami laga mota maiki safe hoy gana napay sule do. Ami ka laga jivan do ki hobo. Lasta ami kan bachi gana pawona nai. Safe hoy gana salvation pay gana pawona nai. Ito bisi important na sa de. Naga Christian especially American emotional de bisi focus kore. Revival loy lebi ekdam emotional de loy. Holy be revival khotam hoise gole do tate American hosa lagai to na thaka hoy jay. Revival lo do mon pitode rakhega na hodai gane revival lo bide. Hodai gane mon pitode rakhibide. Safe hoy gana thaka do aji gane safe puran hoy de. Hodai gane safe hoy gana thagi bole bisi jururi ase de. Alag jaga de agire kwa nishina ami gospel tracks kan alak jaga de phakuna mar thaka dem de. Tam gospel laga enemies kan bra ami ke mara ami tata gyada se. I was wearing a white shirt. Delhi de ekta chakare chaigana ami isor laga parcha jyoti ko gana ekta thagi se eto kitab laga nam. Na eto kahan Yesu ka kahani ko gana ekta kitab thagi se. Eto phak kuri gana berai thage. It was in the year of 1999. Tadi American Grahamstan kan Odisha de morai jalaga time de ekta thagi se. American enega una phak kuna berai thaga dem de. Eto dem dami to enega mosto nai ektam patla. Fuki lebi ini uri saboni sina sa lop mosto habra. Tai khan bra ami ke marai tabi याद से. ये क्या है? मोई के से तो यीशु मसीह का पर्चा है. बोलता है यीशु मसीह का पर्चा करने के लिए यहाँ क्यों आया? ये तो यीशु लगा कोथा को बोले यदि किले ऐसे. जाओ अपना देश में. अब लगा जाकर जाबी ना. तो किले यदि खोया से.
moi do kapi kana itu bi thuri kana ini gawo na disele apni khan bi chane ami khan do mosto hoise India manu khan do bese mosto tai bra mara do itabi yada se yati dia do stabi chuita satta dikise de yati mara do yati bra nak bra khunola do moi white shirt pending na thaka do pura milaga kapra dikon kanda do kimisa ko sob ama baba bi sob khandan manu bi sob yat kuna kandi se mo do tam biya bra marai dia do arbi na chare arbi marta khan mara do bisi bikhai do jisu laga nam de mar kha do pikha harbi mitha bi ase de praise the lord hallelujah edu karne persecution ai bo gese ami khan da ki ko no hai do kai bible bi thuri kana legana chapale na pare as I said sahabat muhammad po nearby dorka ami do tate isor laga associate pastor mene kuri gana isor laga church ekta de I mean ekta church ami kam kuri thaka homoy de jabe you guys are Christian get out etu chakare na thakibe na enega ko adam de ami kido poisa to kabi nai where to go enega laga time ekta ais manu laga osore enega isor laga nam de na ai bode taugi buya phan pai laga jayo tauge kanding mong taya numa yanangoya hallelujah praise the lord especially naga Christian kan ami kan do bimar ekta ai ja bojede tuk ekta pungji ja bojede nichu laga kidney liver bimar hoi ja bojede nichu ki ekta part to disable hoi ja bojede moi kan do isor lobole mon jai de it's not like that apani tik tak thaka dem de jisu ko legena thakibo lage bachi gena thakibo lage praise the lord hallelujah very important number 3 love will grow cool teman bai kan bua ma tai lak senang wenga ma lak senang Matthew chapter 24 verse number 12 Matthew 24 verse number 12 manya nang wanang kan bua sa chi wenga ma lak muram hwa to asti bra thanda hoi jabo koise achi kali laga situation de achi kali ami khan itu laga generation de compare guna sabido baba ama ma chode muram nai pachaka khandan ma chode muram nai baba koti thaki ase ama koti thaki ase nijo laga bhai kuna se nijo laga kokai kuna se na jane enega laga society de ami khan ase the word of God says kawanga me bua kan bua wenga malaka chayo se malaka cha se nambo Matthew 24:12 because of the increase of wickedness the love of most will grow cool hayanga ngau keng meng bu cham lui ngai bu kaye shi yong bu cheng ya yenga wenga malak se nang hallelujah shi yong bu cheng almost all the part from 80% 90% kan bua wenga malak se nang tau sauda krisalan teman noksa akim bacin ngoya teman noksa yan ngolak bongpong ona the world is not safe itu prithvi safe nai itu kane itu prithvi de ami khan safe hoigena thakibole bisi jaruri ase praise the lord ami khan football ekta pani de thalibido pam mari kana football ekta pani de thalibido thalile do pani de kiman bi thalibi holibi football de pani de kit tabe na goside na flow guna thakibo do prithvi de thaki ase you be like just like football nisina thakibe ami kan prithvi de na isor laga kothao legena thaka do bachar de chailebi bachi gena thaka yan ngobu christian lan to manano hadau kia katalano hadawa krista kata chase ngi oglak kanbu even inside the church ajibi moi koise na ahi gena bi kunba manu salam bi naloi do ahi ba pohibo kun jaise nichu laga osore kun boise etu bi na jane Them they at least praise the Lord. Hanggang ngoneng ki, may ngoya. Hallelujah. Itibi na ito, ahibo, buhibo, otibo, jayjab. Church tibi moram no kurile to, khor dito ki moram kuribo ho. Baba amma khan, bacha khan logo de moram na sikale do. Yoi noksa me, simbae halan pa society me, kanbu, hado yong kawang kanbu, kawang sepsibu, kawang yang bu, hado ya Yung po namin kama. Tama yan na yung po namin kama. Kan buwa wenga malaksin. It will be cool. Why?
because the increase of the sin. Pap to increase hui jabra, pap to tangor hui jabra, pap to bisi hui jabra, muram hodo thanda hobode goisede. Family de, kitia amnikhan laga family de muram do thanda hui jabona. Look back. Ami laga family de to ola pap to tangor hui asanigi. Ami laga family de nega hui asanigi, moi laga parivar de moi laga jivan de to hui asanigi. Chani lo bide. Otherwise, one day you will not know where you will end up. Acting up ni ko chabala sa na jani de. Ambaga nyuching manang ni cha to kibu ya phana meng hawande. Kan bu wenga mangwande. Nang ha nang de. Tawanang yesing. Nang ha to kibu kada. Hayim lana nang de nu taiwande. Payong lana sakonyu de. Nisikama sakonyu wa. Payong landa hayim landa kan bu ya hawune meng kamano. Tawande te taw lagaja. Kan bu wa wenga ma bu yang no se. It will be too late for you. That's why be saved. Yan ang olaka kristalan tuman to siya. Yan ye bu taw yang olaka kristalan. Hataw ki bu chen mo tuman ngonang ja. Mobile ki bisi phalbai do amikando. Saman ki bisi phalbai do amikando. Properties ki bisi phalbai do. Jiso ke phalba du kom dia sa de. Edu karne jiso ke phalba bi de. Jiso laga moram bara khode phota thaki bole dibi de. Praise the Lord. Hallelujah. Of course, kawang sipsi bo nang da, kari engine, katok nokching, simil lampi, nang da, nang yahu yahu, kong kamu pangonok. Maybe the Lord may be blessing you with different kind of blessing. Okay, I appreciate. Praise God for that. Kawang demen yung bupanang hado nang da moy man buching na. Hayang boy hataw to yano. Kadom yung maangal taw yang tay laga jayo. Hayang boy Krista kanbu. Teman kanbu ma yetam logwongbong nang tuisaw kaya nang mabo hado kadong nokching kaya nang mabu karin jing mabu jaya nang qualification mabu kaya Krista kanbu hataw ma ne yetam logwongbong hayang teman noksa yanji yang olagwongbong. Praise the Lord. This thing, the worldly things will not save you. Point number 4, you will hear the rumors of wars. Matthew chapter number 24, verse number 6. Matthew 24, verse number 6. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such thing must happen, but the end time or end is still to come. Naman, kandingang olak, kataman kandingang olaka. Rumors of war. Okay, webu, hadakibu. Now still we are hearing, like Ukraine and Russia. Gazama, Israel, hadakibu, hokai wibu tamana China. Hadakibu wa end time hipak moy buching na hadaki aste pa nang jayo. Hayang po yun numana tawda yung yumong mokpa. Yesi kama don't be alarmed for this. Hadakibu ngaylak aja holibi end time di pongcha na ide. Ahi bole asade. Itu agide bachi kana thakibede gosede. Itu agide amikhan salvation loigana thakibede. Apna laga family do isor loigana thakibede. 24 verse number 7. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be a famine and earthquake in various places. Sinyaw yang lebu, hokai webu, minwi lebu, hadagu ma ngalakachayo, tawkay naman noksaya ng oyayo. Hataw kipu man naman yasata ahawyo. Kristalan tamana, wang daong lakching na, jisupay hawlakching na sa ating lakpu kristalan taman mo na. Maya, daw yop ngawande, ate yung may buhem laja at payanggi. I was given a very beautiful songbook yesterday night. I was so happy. Yung may bu cover yung may bu at payanga ato taw mo po revival handbook kay siboy. Daw pabu ching na to yung mong mayang ato revival handbook lak si wanda. Revival hemlaya kong kumameng atayang. Only cover inside few pages was left. Kawang de. Oh, kawang hatawa. Ato kayong may nang giyo hayang kuya mo nga hanggi busi ito. Today's Christians is just like this. Praise the Lord. Hallelujah. Danyibu Kristanan hataw kingunang ato ka. Ating lakpu katalan kiyanga.
hadaw among ma yalak cha no hay nang se at hadaw ki nga bu ching na kawang da to ya sanyale hadaw ki opa hadaw ba revival ma yong bu chele bo yong nang apay tam phau sa hadaw ki taw yop ngoyang ki praise the Lord hallelujah hadawa ting ma tamang ma hawatambo kawang ata hawatambo cheng iboja I'm not telling lie, this is truth. It was a beautiful songbook, but there was not spiritual songs there. Yong may bu hem lai pasi ude hayang po ye loklak hem loklak hadaw may bu hem chano yanang few paces taw mabu ma atam yang meng atam yang ngop boy taw kay katala nang ilak ching ne yong nanga hadaw ki ngo nang ja se yopu man nang ki kambo man nang ki yop nok tu tayang tainang bo katalan do chimai phangbu phanang bo saba se katalan nang ka hataw ki alai ono khayang po ye nang noksa nang ayan akyang nang ngop ne menga ma cha chang cha ne mengla ka cha yo sob jaga de famous ektaw hebi thakibo sob jaga de niga kurene bi thakibo hoilebi nichu laga khordet khorai gna taka dem de you will feel so lonely hataw show that be saved till the end time. Be saved in the end time. Rumors of war, rumors of famine. Sinyaw yang lagu pailak. Sinyaw yang lagu pailak si bata kas kali itia kawale nai. Asam bonus ya lagan hoy de. Yaha de. Yaha ma sinyaw yang lagu pailak. Yaha ma mong sang mong meng pailak. Earthquake. Minwe laibu, maybe literally. Minwe laibu akatok yeto ke mok yang ayong onok. Minwe laibu nang noksama. Earthquake ahado, bukam ahado. Apun laga family di ahi kanabi thagi bode. Kuna bala family dia yadi thakakan be. Apun laga family manupra sawale do bisik phala se saya se. Pacha baba kan, ama baba kan milap nai. Bukam asade ido. Phat khaya se, hulibi, khushi nai, shanti nai. Famine asade, phuk pyas asade ido. Last point there I say. Most of the believers desire to hear the message of itching ear. Mabu Kristalan, konyau bu ating pa kawang ngau ye chai hu pa. Na da hang he mai lak hataw sa ha hai chai lak sinang. Jokes kan huni bole, na? Yadi Bible de nagalikin na se. 2 Timothy chapter number 4 verse number 3. 2 Timothy 4:3. For the time will come when men will not put up with sound doctrines. Instead, to suit their own desire, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. 2 Timothy chapter number 4 verse number 3. Ni hubo, na? Hasibole laga kota. Miracles, wonders kan pisari kan hai perai thake. Kandi phal hobole laga hai na? Atma di phal hobole no hoy. Pa khali kandi huni kana hasibole laga. Funny jokes kan. Itu nisenai huni bole laga mon. Ai bode. Sound doctrine. Itu Bible de. Ki likhi kana ase. Hadaw kawang chawlay ma, hangin niya ng onanggi. Hadaw yeche ba? Hadaw ba konyaw ba? Nilangaw nanggi. Hadaw ki entertainment na meng nanggi. Hadaw ki bu yamahay tayang amalaga chayo. Akim ba chin ma? People will have that kind of desire at the end time, in the last day. Before that be saved. Hadaw ki bu chin paisa mo tuman yan yung ulagyang. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ngoya hadugu bucin paisoma. Yan ngoha hadugu bucin paisoma. 2 Timothy chapter number 4 verse number 4. They will turn their ears away from the truth and turn aside to merit. Ating ba mabu iman na saadi jaida tayo maalak sinang. Hayanga ngauting pa chailak maybu imana na lablak hayanga bungaw alang yeda tailak janang
pungau alang ye tatal hadu ki bi hipak pai lak chen let us be aware let us be saved hado tani anyu apalan tang simlan teman dia noksa da sa lai yang achama teman atai ne royang miao to hado ibu nanga okpu na myang bu ching na singai ngeng okpu ching na kari engine ese kama imana ya hu bu khong kamu tui nan pha no ayang bu ye hayam landa jisu ya yo yan ngo ya yo praise the lord hallelujah hado ye bu na myang kama hado ngau ye tau bu na myang kama today you have everything tomorrow your children will not anything your children will not have anything. Titus chapter number 1 verse number 9. Holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrines both to exalt and to convince the gainsayers. Tau ching na namana hado ngau de na fast faithful word as he had been taught. Namana chaibu kawang ngau tingka ka hado ngau de namana ating lagdo. Hebrews chapter number 3 verse number 14. For if we were faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed. Hebrews chapter number 3 verse number 14. Teman awang na Jisu Christ sapai hawan de ating lakpu hatau awang pa ating lakpu hatau ki naman ngoya akim bachin dongoi sinaman hatau ki mayan ngoya yo sebo teman hatau singnang teman hatau ngi ngonang tau kai tini tawa hatau ngau hu bua 5 points. Hadaw ki bu juwan pay sauma. Teman noksa, yan nang noksa. Teman yan yi bu tau yang akem jendeng wai. Tani tau kia yong semai yama bu. Hadaw yop nang macamata bu kia. Jisong Krista se sauma. Akem ni teman no hadaw kia yuk camata yang ayang teman kong kamu yan yi bu tau bu yang oh se yang Krista se sama teman hadaw kia camata. Ni japa hadaw kia hawlak jingna se teman temata. Sa ado to sermon soiba teman mulan cham hado ke yop hunange. We want to pray and I want to pray. Oh kawang katong nyua yimai hado mato tinok noksa chingyoi nang okay. Hado ngau lai ngau bu dalai hipalan Yesu yimai bu hado kibu teman noksa ma kanbu yang ayam alak chingne se upa. Teman noksa nang ayen pha akim jin ngoi till the end. Upa nang teman nang man pai nang nyak pu hipak man ngoy teman noksa nang yen ang phayo kadong nyu ngaulan teman tai bu ke yechi hayang pu yoy nang tai bu je kia teman noksa nang yen ya o se hadau kia teman yop hu nang gitu kai mulan cham se naman sausi nang pa hayang bu cham teman cham se yong ha yong yang ha yoy yan yoy noksa chingna teman yak hong ha mulan cham sami kan kilo de hado thabo let us surrender our life our family and say Lord save us. Ado katong nyo ay may ja hayang po yo yan yi payo se. Katalan ngilak ching na se tayo hayang po yo nang hangkang onang ke. You only know who you are. Nang hay apanin ni joke chani ase apanin kuna se. Family di ki problem ase. Baca kan baci kena asana nai nang halan yan yi bu tau yang ang oya. Tani ich man ching na se yop ya yo. Li ma yang pai ma. Maya pau ja yang pai ma yop kam ngop wa tuai. It will be too late. Tau ching na yu yen ching na se. Kawang teman noksa yan ang payo sa mulan jam sa kawang yahan ang tahang kangao sa hemlay ma miyabum hipang ma ada kawang ngao tambukia hemlay ayong may nang hayang po ye tamul loklak hem yan ang ja si bua hataw watawa teman noksa na miyang natatampaw upase yang kasi miyang kasi anu taytam lilim yang atam yang mulan jam sa yo payo hallelujah praise the Lord Jesus thank you Jesus hallelujah praise the Lord thank you Jesus.
yasan yali wang tang kawang nang deilak menyong bu panang upa ada bakatok nyuma cing yoy bu cing ne ma bu ma temptation trials mang onang ayang pu yo pa nang nga ma teman ya chong yua ya la yua upa nang ta ting lak pu ma mong chong yong lak cing ne se hangi ba temptation trials pa ya pu yoy akim ba chin dangoi se teman ya nang olak cing ne upa ma bu ma lo lambu teman te anu ka si kaya yesi ka ma pa jiso adaw kipu ma bu ma temptation trials pa yang teman da lo tam yang yai tam lak cing nese di matang o ya pu upa teman noksa teman ayan nang yak ma teman yan ang pao se yanyi ba pa jisu tani hada ba nyu chung menang katalan cematabu sin noksalan nang halana teman noksa yan ye tam pao yan ye tam pao se yop yang ki iman yop pu nang chai tam bu cing nese nang tam yang bu pa yang jisu man pe wan nang kam jam ki upa nang mo ngai yo amen thank you sota dia kimba service nang olak okay anyu palan tang simlano payanga walan cham se kawang mabu moy man yalak china se dia bu service me om kayo se bu hadong walan chai thank you god bless you taidam so painang sa kimna taman moilan cham se yo pianga so lang anang tau khai tawa yalak pa tani bu taidam china sa hipak lawa yulan tamana wangya kwanga yo pai kan pu ya yanga yo pianga tan bu taidam sima ya ma so tam bu ka wang de yalak pa menyang bu fanang hayanga taman pai lai ipu tikon pa ma wo ya yang lokai lai bu yulan ching na yo pu yut pastor anu hipak yu yang lok pu nya naw lan akung anu taman fai niyom pa kaya tak pulan ching na sa healing service anu yalak pa singangin namano tempo anu yalak pa music committee lan polok pu hawa tempo tanyi pu taman fai sik burger pa kaya yalak pa ka wang ngaw yong maya taman ta nyawle tempo hadaw moilan ta minyong pa fa tamnang yalak pa ka wang taman moilan pa wa tamfa anu yalak pa speaker pa ayan ching na sa kawangan ng ministry ng ayan yalak pa moy manatam fao sa tau chay tamnang ano yalak pa tiya akimba service konta pali mangwalak tawa tayo tam haga i hawlak hangay tau kay ataw ma sepe chimbo yutland request na miyang hopa we used to say that why don't you come to church then what should we reply that we don't know the language no yom no kakilin na ay ko le nakamis pa na koy inis pa na koy konyak pa koy ko na with that reasons we don't come up to the church taman ni pay no hayang ba to our dynamic leader our speaker no konyak mo nga ok nang nagimis mo nga ok nang inis mo nga ok nang hindi mo nga ok nang no taman hangi pa language maya hu iya yong may nga nang ama hangi pa reason ya laksin nang ano sa ayup nok ya pay laksin na no taw kay nanga tawa we are not come from the Korea. No, Switzerland mabay wichi, Korea mabay wichi no. Egypt, taman na alaw kan na po yang apay buki yom nok tahang na yapay busi sa iwanda konyak nga manyaw buchi na yapay bay. Konyak yom nok makonyak nga manyaw kama hangi manyaw laksi. No, nang tawa taman ding study na miyang taman ding listen na miyang nang ampukan mangoya pa taw ampukan mangoya pa. Hang na sa kama hataw ki bu hipak ngaw hataw ki bu ngawlak chance ya taw naw taw kay yut kan mahan na. Amnihan mahalaga church ki konyak khotabar na khule to mandula church ke jaina konyak pa sikawo Delhi ke jaina to konyak pa sikibo na preaching do na tau kai this is the privilege for us not to learn the language even in the konyak dialect no tau kai I request all of our youth beloved brother and sister to come up this evening and bless no tau kai taman moy lang yu lang de moy man ya alak chin akim ba service mo kay sa the request na mga tamnang ano one thing tawa unyu uparanda yo pay to pa pay mong ta myang kayo sa tanap naman atang maso nga yo nga sa sibungoy wanda upilan upalan no yu lan so lak chin na sa taman atang da ka so na piang ho sa mong myang ta yi kayo hayang bay tamana hadaw revival hemlock wanda yut lan sanga sa usipu china sa may lak china sa namno wanda atan habo minutes again manaman biang wanang ba hayang ba please mong yemyang ba kawang si saw mahadaw ki yi kayo sa tamang ikaw mayalak pa naman da amyang chan ba daw ngawo chay tamnang taw kay tawa sa taya cholak tay tam i haw nga wanda sa hem tim na loklak hem number taman fay 358 hadaw e patan gay taw tiya kim na cholak tay dam hadaw ki cham e haw kaning 7 July Sunday anpong chambu hipak 4 p.m. ama kambu hipak worship team so ching welak chay naw pangwing kebi CMY media achaw la iyang yoplak chay naw panma youth advisor hem loklak taw walay hem
akung interest channel akam hai channel team kau outreach mission chingna ngin sailak Reverend Itzmopa Pastor Kepsiam kawang ngau ya pelak speaker tôi chamba akung yop solak sa taya akim ba tai tam hada ngo nang chao sa yalak pa naman na tao iya chai nang tao kay taman mo ilang episode ni miyang kamacham sa yong yang hadaw hem lokha hangka sa pasamong mayang onang Krista pagtang manang onang hangka mo'y hay manang katuloy may Krista pagtang manang onang nengang onang asay mapaiyayan ng nengang onang Krista pagtang manang onang hang hiling lakay apatay lang Krista pagtang manang onang lam như ở trên cây vang mayang onang Krista pagtang manang onang nengang onang asay mapaiyayan ng nengang onang Krista pagtang manang onang tawa alam ang toyan yam lang Krista pagtang manang onang yung man papay tuloy may ngonang Krista pagtang manang onang nengang onang asay mapaiyayan ng nengang onang Krista pagtang manang onang sa taman akim na mulan cham sa yo payanlak tau kay yo po prayer points cha naman pay tamahan hunang taman moilan Friday evening mawang ya yang banyi dongoy ano tana po devotion tay tam hataw cha fe ma cha sa oka tampo kawang the Thanksgiving minyong fayang yo pa ano yalak pa is po prayer points ma the last service ta ya evening ma an ma yalak hataw ching o yalak pa kawang the vong hay angan yu yang ya pay ok po yutlan ching o ta ya cha ma pay bu kaya moy man ta ok lak china sa ta ya evening service ching ta itaw yo pa ano yalak pa taman ngani matang atam cha ka atata bulana ka at business ling bulana business sa yo office the ngani matang ngani bo hat mong taman ke mayong ngolak hadawan de hami taman fe ngaw yang buki chu ya mai bu mataman ching nyui nang tau khai ka wang de ayen hipak amai ni amai yu yang ambu kan mataman na sausan bu ne myang ya pe ka wang nang taman de tok fe si sau ma shi wan de ha wan de nang taman de chu dai ma ya ha ma hang atam pa o sa hadaw yo punga mek lim ya yang taman moi cham sa yo piang so ha yo cham sa yo pa ya sa nyale chao kawang yelak pa minyong bufa nang menata par yong nang wang dang kawang yelak pa nang atamanda hadaw taidam china tamana minyong bufa yang ki nang fay tamana chiang chapu ya yang yo piang atanyang ki hadaw ki mu yelak pa wang dang kawang nang atamanda han nga ya ma wang ya yang Tanyi dango ya taidam cha fe ma cha sa speaker pa fe yutlan tamana nang ngau chai hubu tanyi yom nok ta cha man ho ya pai ba out of station ngo pulan ong asunang summer vacation taw yang tanyi awang na pai bu yutlan ma ngo nang taman moy lan ching na hadaw message amai tamana chai okatambu minyang fa boy tanyi dango ya sa akim dango ya nang tamana wo ya tam tau kai wang tang kawang nang rapa ayan na tamana ngau bu ngau lilia tamana
chú đây mà mong rằng mà xa ang yang cha chang cha vun na yutam ba hadaw practically taman to in lasina sa nang wong nga nya kay sa tong buhay. Hallelujah yan kawang. Ano yasan nya le chao kawang. Daya bu akim pa tay dam taman si sao mahe ngo nang da hadaw tay dam fanafa yo puay yom dokter cha man hoy chaman pai ba ngo pulan do daya sa nang iman chu dai ya hada nang hyang atam si hadaw ba yom nok hadaw ba kham jing ya ma pai lak sina sa nong ba shi ngo wan da nong mata ka ngo wan da nang ya ha iman da toiling atam si o sa wang dang kawang nang da tong buai daya bu an bong tai dam jing o nang na fa nang sa yalak pa tama yo kan da ya na tai ngo ya pai wang dang kawang ngani matang ataman ambu tu sau ka sau da taman kem la kai taman tok fai si sau man nang ataman na paw tam fa wang dang kawang ka dong yu ka da taman hadaw ling lak sa hipak tai da ma te ma it ang nang hayang pai nang ayamong buni meng kamatawa cha chang cha mataman tai nang tau kai taman hangi ba tai dam ti mango ya pai nang unyu pa lan tang ma ache naw lan tang ma simyu sim ba lan tang ma ambu kan da kem ngo ya pai nang ataman ta nang ya mi mataman kem na tam fa yo ya office ma tuiling wan da yo de sama yong ngo wan da jin da tui mai ling yang ating mataman sau san na tam pha san tong buai tau kai ya na tai ba samal lam bi chin min yang bu fa moi man ya lak ba yu nang min acha pa re yong yang yo pa yo pung am asai tang mo pa na mong ha yo amen man